Mayapayabak po kapatid kang Kristo. Ngeni po ing Miyerkules de Ceniza. Kaniting banal akapag masusyan. Yabiatala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadunan. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Wilma Hiraw, pamilya ng Feli Ebreo, pamilya ng Cecil Bernas, pamilya ng Amelia Julian, pamilya ng Beth Malong, at pamilya Alderete. Paraking Aldorang Kebaitan Dimigi Santos at Angelito Miguel. Paraking espesyal ay intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Liz Zibiray, Elian Michael de Jesus, pamilya ng Prince Edward Dimitui, Catherine Ann Dimitui, Josefina Tañedo, Elizabeth Paras, at Thea Bianca de Dios. Paraking malagwang kapadanan at kaligtasan dari Nora Simbol, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasyon, Remio Pangan, Ichi Maninang, at ding sablang kapatadtang masakit. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At paraking alanganggang kapainuan daring kapatadtamong Meyang Ubie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Danilo Canlas, king kaya pong first death anniversary, Rafael Bondok, Aida Gangkwangko Gando, Nenita Perez, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganakapo karelo. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kekatamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners. Si Claude Tapungeni at pangadyantayang Oratio Imperata. Ilagyo ning iba, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mi ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatyat me kaya kami ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo,
para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi retang miyawa ng kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang meyango nabye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ilaginig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen.
Anting meto nga pamilya ning Dios makatipon tamo king lagyunig pa poning anak ang poning banal a Espiritu. Amen. Ing Dios tapatya at mitmong kamong lub, lunos at pamakidamayan. Ing anak ng Jesus kapilanman e yawa at ali, kaya parati ang wa king Dios. Itiyeng sangkan nung bakit sasabyan taya naman ing kaya katangwa, king Dios kapamilatan ng Jesus. Ing kapayapana sikanan ning Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Kaniting kapag masusyan, umpisan tane, ing panahon ning Kwaresma. Ing kapag masusyan, king Miyerkules de Ceniza, metong yang panagkat, ban umpisan yang masalese at miya masamas, iting masayang panahon. Iti agkatana katamong piton utala, dingke katang pilubluban, at dingke katang dapat. Dingke katang paniwalan, at dingke katang pamibyebye. Karing pinandit, eya mi tono, ingke katang gagawan, kingke katang sasabyan. Karing pinandit, mi biye tamong etutu, kingke katang sasalpantayanan. Sisyan tayo ti, at anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ng Diyos. Manalangin tamo. O Diyos ning biye at igpaning pakalulo, pagnasan mong maging malaya ring sablamong tawan at mibyebye anting banal mong balayan. Kaniting panahon ning Kwaresma, panalangin mi keka, kalagan mo kami king buklod ning may mutming nasa, king dangalan at upaya, king pibanjan at kuswelo. Ipayabot mong mibyebye kami, kimbiye ning anak mo, king pamanyuyo, karing kaparaming tao, at pamiparangal mikeka. O Diyos, aginumi, mabibi at magari, kambemo, ting banal Espiritu, metong a Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't King Libro ng Propeta Joel. Oneng ang yeni nga na ning Ginoo. Sumisi kayo at magbalik lug kanako, king mabigyong puso, at kayabe ning pamagayuno, yak kayo ampon lungkot. At gabakan ding puso yo, at aliwa ing imanan nyo. Magbalik kayo king ginungke kong Diyos. Magana kayo at mitmo king lunos. Mapibaba tayo at tutuparana sablang pangako na. Manatili ang mamatawad kapilanman at biyasang mamarusaw. Siguro ing ginungke kong Diyos, mi kaduan niya lug at kayabi ning dakal apupol, ing bendisyon na kaya kayo ibiyena. Kanita, iyayin ko king Ginoo, alak ampon binutil. Tsupan niya ing trumpeta, king babo ning bundok ning Sion. Iyutos yu ing pamagayuno, at maus kayong pulong. Tipunan niyong miyabe-yabe, ring memalen. Isadyala para king banal akapulungan.
Makatuwa kaya kayo lang ausan, anak kaya kayo lang tipunan, pati na ring sususong bingot. Agyang ding bayong miyasawa, lakwan dalang balera, at sukat ing datanglo. Ding pari king ginususuyo, pila taning altar, at ning pasbul ning templo. Paboren lang tumangis at manalangin. Ginu, malunos ka king kekang baden. Emoy paintulot, ing insultuan na kami, at kalian, dingaliwang bansa, king kapamilataning karelang pamagsalita. Nuya ka rin ing kekong Diyos, kay ba't ing ginupakit yang masabal king bansa na, karing memalen na malunos niya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pakyabayan talapog ding koro, king dalit apakibat. Malunos ka kanako, o Ginoo, uling mi kasala ko. O Diyos ko, malunos ka kako, uli ning alang kupas alugod mo, uli ning maragul alunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan, linisan mo ing sablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Balo kula kakong kakulangan at din kakong kasalanan. Parati lang at yuking kakong kaisipan. Mi kasalak ko laban keka. Bukod mong keka ko mi kasala. Depat ko itang emayak king arapan mo. Inya matulid ing atulan mo ko. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyem ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, lalako ka ko ing espiritu mong banal. Ibalik me kaku itang tulang bunga na ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburyan mo. O Ginoo, saupan mo kong magsalita, at idalit ko, ing kapuryan keka. Pamamasang iba't tingkadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, atyo kami keti bilang pekakatawa ng Kristo. Ing Diyos, yahan na mismo ing mamaus ke kayo, king kapamilatan mi. Alang-alang kang Kristo.
Makikasundo kayo king Diyos. Eya mi kasali Kristo. Dapot alang-alang king kikatamong ikakayap. Tinuring ning makasalanan ning Diyos. Ban kayabe na maging banal tamo arap ning Diyos king kapamilatana. Antina ning kayabe kami king obra na ning Diyos. Ipakisabi ming mayap kaya kayo, king eyo sa payalan kabaldugan, ing grasya at ing gapyo kaya, uling ing Diyos sa sabyana. Pekirandaman da ka king oras akarapat dapat kanako. Seupanda ka king aldoning kaligtasan. Makirandam kayo, ngenina ing oras akarapat dapat. Ngenina ing aldoning kaligtasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tako para king aklamasyon ing balen. Itamangan po, ligaya at kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus, gawan may malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibalik mi akong itang tulang bunga na ning pamagligtas mo. Ligaya at kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Ginoo man tabaya kaya kayongan. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Ing panahon na ito, Jesus nga nakaringkay ang alagad. Ingatan yung eyo pagparangalan, arap ning balen, ing nanumang dapat yung kabanalan, para mayaos lapansin kaya kayo ring tao. Uling nung makanyan, ala na kayong panenayan pangablas, kingig payong at yubanwa. Inyanong maglimos kayo, king taong pakakalulo, eyo na panyabyan pa. Makanyan ing daraptanda, ring hipokrita, karing sinagoga at karing dalan. Daraptanda iti, balang tanggap kapuryan karing tao. Ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo, tinggap da na, keni pa, ing karelang ablas. Nung maglimos kayo, daptan nyo itasanang enabalo agyang ning matalik mong diling kakaluguran. Ban manatiling makalihim. Ablasana na kayo, ning igpayo, king lihim, manakit king daraptan yu. Nung manalangin kayo, yulapakyapusan ding hipokrita. Maburilang makatalakad, manalangin karing sinagoga at karing sulok dalan, ban kanita, pakit lamo karing tao. Ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo, tinggap da na keni pa, ingablas da.
Nung manalangin kayo, munta kayo karing kwartuyo, isarayeng pasbol at manalangin kayo, kingig payong mayayakit. Ingig payong king lihim manakit, king ke kayong daraptan, ablasana na kayo. Yulapakya po sanding hipokrita, neng magayuno kayo. Papakit da, ing makalunos la itsura, ban kanita, abalo daring tao, king magayuno la. Ing katutuan sasabihan ko, kaya kayo tinggap da na, kaya nipa ing karelang ablas. Manimo kayo at manyukle, neng magayuno kayo, ban kanita, erabalo ring tao, king magayuno kayo. Nunemo ingig payong king lihim manakit, at ingig payong manakit, king kaya kayong daraptan, ablasana na kayo. Kapatading mayap ng balita ning kaya kataang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ay pa abak, kaya ko man po. Panahon na naman ng Kwaresma. Iti, metong yang masayang panahon. Pero lawen-lawen na kayo, lupa ko masaya. It's a joyful spiritual exercise. Dapat yaning umpisan tayang makanyan iting panahon. Ating metong pari, banaral yaking gayang parokya, nga nakarentao, itamong Kristiyano, dapat ipakit tamo yung kaya katang paniwalan. King kaya katang biye, king kaya katang pamagsakripisyo. At nung kailangan, ibiyeta mo yung kaya katang biye para king kaya katang kasalpantayanan. Nga na po, talagang very passionate. And then, amen, amen, nga na, amen, nga na rin sisimba. Aba, pinapinahan, dito timpul linob kim paspul. At walang lalaki, magdalalang baril. At nga rin ginulisak. Father, tuk nang nyepa po yung umilyayo. Ngara, kareng hanggang tao nga tsukeni. Nino kaya kayo yung makasadya ng matengeni. Retang makasadya ng mate. Manatili ko kareng bangkuyo. Retang ngayon makasadyang mate. Lumuwal na kayo, kempisamban at muli. Aro, may manalakad la po rin tao. Minunalang dili rin EMDC. Talagang asnom bilis. Linuwal ka rin penintondore hanggang pasbol. Minuna ng dili rin taong pisamban. May bating lang mabilis. Hanggang ditak na lamo po rin nitagan. Inimpari, bisaya mang mako, milako-lako, yung pari. Inyang ditak na lamo pong may ngatagan, nga raretang adwa. O yan, Father, pwede na kang magumilya. May kono rin hipokrito. Yan. Hipokrito. Metong karepe ka masakit amanong malyaridang sabyan keka. Hypocrite. Pag masakit tayo nga manong iti, uling mekad, king keka tamong biye, at least once in our life, I experience tamo, aranasan tamo nung makanano maging hipokrito. Nung siguro pong papagtas na ko ang gamat, ninoy pa maging plastic keni nga ako, magtas lang gamat. Siguro po anak yang malating magtas. Itamuan. Alang exemption. We have experienced how to be hypocrites. Watang sabihan tamong hypocrite, what comes to mind? Nanong mo munang lulubking isip mo? Nano lang amano? Well, pretense, pamagkunwari, duplicity, dishonesty. O mekad po tang sinabi ng hipokrito, tao yung isip mo. Isip mo isiping mong bale, isiping mo sa isimba, de ngabe mo kempisamban. Hypocrisy. Nungkot dangan dakatamo, balo tayo po rin sabihan ng hypocrisy, ing kahipokrituan. Ing amanong moderno orokan nga plastic. Nanong kabalitarana naman niti.
No nga na ning Ginoo, ko maging hipokrito, nano yung opposite idea na nidi. Na yung kabalintaraning hypocrite. Siyempre, dakal tamo ay isip. Siguro, isipan nyo, honest, true. Pero ako po, netong karempe kaburikong amaan o kabalintaranan ng hypocrisy is sincerity. Sincerity. Makanano kaya intindihan iti? Sincerity. Potang gagawan mo, tugmaya, makatono ya, keng pilubluban mo. Among, wari makanta naman talaga. Gagawan tayong bagay-bagay, makatono keng kaya katang pilubluban. Alipo. Ning kaya gagawan may metong bagay, alay king lub mo. Masakit ka lub. Yami tutono yung dapat mo, keng pilubluban mo. But sincerity is, nga hanapin po ning metong writer, pota ka nung there is congruence between what you feel, panamdaman mo, at ingke kang gagawan. Ingisipan mo, paniwalan mo, at ingke kang biye. There is harmony. Lent, panahon ng Kwaresma, is a season to appreciate anew the value of sincerity. And to apply this, karing kaya katamong spiritual exercises during this period of preparation for Easter. Impong Kwaresma, panahon na yan pamagsadya para king Easter. Nya, as neng kasanting nga paganaka, yung Ebanghelyo kaya katamo. Yung Ebanghelyo dindamtala ring atlong dapat na makasawap kaya katamo ban maging masaya at mabungay iting panahon ng Kwaresma. Pamangadi, pamagayuno, at pamaglimos. Nga nang manabilin ng Ginoo. Potang mangadi kayo, potang magayuno kayo, potang maglimos kayo, eyo pakyapusan ding hipokrito. Nga na. This is a strong reminder for us. Kasanting at masikan na paganaka, na balang dapat amayap, makaibiyatula king Diyos. Not every good deed gives glory to God. Balang dapat amayap, makaibiyatula king Diyos. Bakit? Uling maulagaya naman itang intention. O ba't daraptan may bagay yan? Intentions and motivations qualify our actions nung mayap ya o wali. Ating ko pong metong paboritong writer, Thomas Merton, nga nang sinabi, sincerity is perhaps the most vitally important quality of true prayer. It is the only valid test of our faith, our hope, and our love of God. No matter how deep our meditations, nor how severe our penances, how grand our liturgy, how pure our chant, how noble our thoughts about the mysteries of God, they are all useless if we do not really mean what we say. They are all useless if we do not truly mean what we say. Hypocrisy is doing something for the wrong reason. O yan yung simpleng kabaldugan na ning kahipokrituan. Potang mitono, ing dapat kayong pilubluban mo. Bakit tumutulong ka? Tumutulong ka dahil may kailangan ka sa kanila. Bakit nagdarasal ka? Nagdarasal ka dahil desperado ka na. Bakit nagbibigay ka? Nagbibigay ka dahil election na. Do not be hypocrites, nga na ning Ginoo. The why of our action are oftentimes personal and hidden. Hindi yan nakikita ng iba. Ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay ay nakatago sa mata
It is usually kept in our hearts. King Puso. People don't see them. They are secret. But the God who sees our hearts, the God who sees what is secret, knows. Balo na. Ing mumuna ng panagkat, niting kapag masosyan, kaya katamo, do the right thing for the right reason. Do things for the right reason. Sa makatuwid, ang panahon na ito ay panahon, inaanyayahan tayo ng panahon na ito to look inside. Refocus our perspective from external to internal. How do we do that? Makanano tagawan yan? O yan. Kanan ng Ginoo. Potang mga di ka. Yung pa mga di, yakabod pa mag-recite amano. Yakabod, bala mo bulong-bulong kang magdala kang bulong-bulong kang sulok ng pisamban. Prayer is a constant consciousness. A consciousness to establish a relationship with God. Hanggang nanong gagawan mo at yuka mang kimpisamban o wala. Watang magayuno ka, fasting is not just about food intake or water intake. Antimong ini, dapat misan one full meal tamo mo, itamong pa senior, citizen. Then senior gano, exempted la. It's not just about food and water intake. It calls us to examine our appetite for things. It invites us to reevaluate our attachments. Kareng bagay-bagay, mukhang pamangan. Kimbieta mo. Almsgiving, pamaglimos. Mo kabud pamamye, barya-barya, kareng lalapit ka. It's about our love, ultimately about our love and concern for the needy. Because kusanta nga bu, king kanwan, amis tiny, uling pilanta, duwang banwa, eta lata nga bu. Halakang my day, yan na pining pari. Mikit kaya napon. Classmate, tingnan na, baka na mo gawaning pamangos ko sa bubukas. Bubud na pa si Bayo, nga na. Ali nga ako, kuskus, pwede na yung kuskus nga ako. Wapin nga na. Masantimping kuskus sa tala, banta lang pa my day, king Facebook da nga na. Waka lalam na yung kaya kang motivation nga ako. Nga na. It's not just about an external gesture. It is a reminder of our passing nature. Lilipas nga. Iba't ka kingalikabok, mibalik ka. It's a good reminder for us every day. Yapin, kaniting Miyerkules de Ceniza, umpisan tayo in 40-day journey. At potang magumpisa ka, kin pamaglakbe, dapat magumpisa ka kin gusto. Umpisan me gusto. At no ka rin niya magumpisang gusto, siyempre, king puso. King pamaglakbe, ang magumpisa, king puso. Na anumang pamaglakbe, magumpisa king puso, lumuwal at mayakit yan, king kekatang daraptan, king kekatang sasabyan. A journey that begins with our hearts, progresses with something concrete and tangible. It is from inside to outside. Hence, a sincere heart, a true heart is necessary kaniting panahon ng Kwaresma. Ing pusong tutu, magpakatutu, yung prerequisite kailangan para king masayang kapag masusyan ning Kwaresma. O yan sana yung kaya katang pangadi, muna man kaniting misa. Hindi na nakatang puso ning Ginoo, pusong tutu. Magpakatutu.
Amen. Talakad tampo. Kaluguran kang Kristo, adwan tamo kingigpa, ing bendisyonana iting abu agamitan tamo, anting tanda ning kayakatang kapanisyan. Ginoo, bendisyonan mo iting abu, ing kapamilya tana ipakit mo, ing alikabok kami. Patawaran mo la rin kaya kaming kasalanan at papanatilyan mo kaming tapat king diwa ning Kwaresma. Uling mula buring mate ring palpikasala, nune mielang kagom ning sinubling mebye Kristo, amagari kambemo, manggaman king alananga. Yan idaptantana po yung pamangos ko sa buo.
Talakad pa po. Ing balang panahon, kaluguran kong kapatad, kailangan tangang manalangin, dapat lalong-lalo na kaniting panahon ng pamagsadya, king pamanyubling niya. Natamong makibat, Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamagbayong biye. Ulitan tayo po. Ginoo, ausan mo kami king pamanisi at pamibayong be. Para king balayan kristyanong makalaganap, mabilog gayato, banlaluyang numabang, king balang amanong manibatan king asbok ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamagbayong biye. Para king kapayapaning meto yato, ban maganap karingal doreti, ing kasaupan at kaligtasan ay ibat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para karing makasalanan at malilili king dalan, ban magbalik lalub kaniting panawuning kapatawaran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para kaya katamong makatipon kaniting kapagmasusyan, ban milako lubos karing puso tamo, ing sablang kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Tanggapan na sana ning Diyos ing kaya katamong kapasalamatan, iulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Huwag paming mayupaya, ipaintulot mong makapagbalik yang mitmong kapanaligan ke kayong balayan mo at sumuyo yang mitmong kalinisan na puso. Yadwan mi, pamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakot tayo.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapan ng Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karing gamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O tapat at malugod at Diyos, kareting ay nadaralami arapan mo, pakyabe mi, ing kabilugan ming kapagnasan sumisi at gawang dapat kapaglarinan, at makapagbayo keka, at karing kaparaming tao. Dapot balumi, ing alaking sikanan nung alaka. Ipaintulot mong ing sakripisyo ning kekang anak, alilanang sikanan ning kekaming kainan, ing masugit ming panalala king sarili, king pangabuklat keka at karing kalupaming tao. Iadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginuman tabay ake kayo nga. At kaya ka antimurin, Yat nayo ren pusoy. makayat nano king Gino. Salamatan tayo ing Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o igpa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, king kaya kaming kapibabatan, king kasakitan, susopan mo kaming mikatetagan sumupil, king kaya kaming kayungyungan. King pamakitulad mi, king kaluguran mong anak, amig pakasakit para kaya kami. Ikakatula mo, ing kapibabatan mi, at parangalan mo, ing kayapan mi. Kapamilatan ng Kristong ginumi, ulinita, kambering sa blangkoro, ring anghel, karin banwa, daralit mi, kaya kan ligaya. Dahil makyabe, king alantok ng dampamam niya kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, baan para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginoming Jesucristo. Bayo yami daon kusan loob, kim pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, pasalamat ya kaya ka. Iraso na at binyene, karing kaya ang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay ba't ng apunan kinuha na yung kalis. Pasibayang pe, pasalamat kay ka. Binye na yung kalis, karing kayang disipulo at nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo talang agang tipan. Pamibubu para kay kayo't para karing sablantao ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inya ngeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli na mebye ning anak mo. Daraon miyake kay ting tinape nimbye at ting kalis ning kaligtasan. Dayon mi pong pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Papakumbaba ming ipagamuha mo, kingi kaming ansan ang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan meho pa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod. Kambenang Francisco inke kaming Papa, Florentino inke kaming Obispo, Pasiano inke kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtod na king kapayapan, tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbielananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, San Jose, ing banal na esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, kay kaban ing panahon. Pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kay kang anak. Ing kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tuto, kagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Anyawaran tamo king igpa, ing pagkalaman nakatamong puso, kalupa ning puso na, pusong malugod king katutuan, pusong tutu, pusong magpakatutu. King panalangin tiro ning ginutang Yesu Kristo, kaya katamo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kaso paningke kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking gaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimure, Ing kapayapan na manalumpakan king katutuan, king tutu, magluat. Bukod mong ing manalumpakan king tutu, manibatan king pusong tutu. Yung kapayapan na magluat. King masayang paralan, yabot tayo king balametong kapayapan ng Kristo. kapayapan po ang Nyoing kinuta Yesu Kristo, ing anak ning Dios, alinasa, mete at sinubling mebye, para kingge katang kaligtasan. Mapalatam, itamo ausan ang tanggap king kayang katawan. Gino, kumatampang tanggap keko. Dapot yagkas niya nga mano mo. Kumayap na ako. Tawa na dayang Kristo ay dala na katangan sana kimbiyala nangga. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, dimdami, ngaos, ning kekang anak, amagbayo kami at maging balayan mo. Malaya para keka at para king metong at metong. Gustan mong iting Eucharistia, ibiyanake kaming sikanan, patibe at pasagiwa, king matbudming lugod, ing mamatawad, ae susukad, ing munye, ae mangwenta. Katmuan mo kami king sarili mong masabal para karing pe kamalatiming kapatad. Yaadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Kwaresma eya panagkat manalangin, maglimos at magayuno. Iti panagkatya namang maging tuto. Pito no tala, ring kaya katang pilubluman at ding kaya katang dapat. Ing ginuman tabi kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Tanggapan niyo ing bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daon umena kayo, pakiwangis ding pusoyo, kaya ing puso ning Ginoo. Salamat King Diyos. Bakal pong bakala salamat, Ama.